Sabtu dua bilang ada bulan, asal tak mulai pakai tai, kupasar tami ma tulang tinggal parkunan. Asal boleh, lusa boleh. Jadi semua ni mak, dihamu selalu na raja ni hula-hula namu. Nina dua si jolu tubi. Ang pagkatayo nama dok, tinali dorong dokter kota anak partiano. Amang guru Raja Simajuta Gaya itulah. Adorak sohu hataho ima tiga padukunan ng pinasa munod ko kami jumol majumo hatao kami so situ ni tiga masa lang taha sa gantonya Gaya itulah. Amang guru mulai ate madi tuhata mulai ate manang dihitab di hari nauli di bulan natakasok nung hudul kita itu dilagi tiang asa tiarma itu panggabian tiarma parhorasan tupahon ni amata nomor 2 di kota jalan aking amang buru Gaya itulah. nunga buhasa datuk kami songo indahan nalas dohot juhud lamar saudarai Iya itu. jala nunga buhabusuh kami bi amang buru alani i dohoron nami ma songon padok ni nabi tuan asa bakal nama hal tu ma inna natubu di robian ora semahami nama ngaton situ si pagano nong pinatubo mo ni sa gudang mana pinasuna Iya itu. soni di partikyanon amang boru di pasahat tamu pinggap padukunan di bagas pinggan lakot nama risihon boras pir asa to horon nama itu song di dunia kedua asa pir mapoki babul mapasaloma pir manton dikta saluna julu mana tasamo Iya itu. jalan di bagas samping ke pason di patung pahamu muse ima naburan si palas rohani inat pesuribada asa dohonon mason nilo indah kedua asa naburan tamu-tamu mainara masih rambukan asa bedata mapadadao kau diterima nama si pokok Iya itu. nang dipingganope di kamu muse tanggo nabul napatagagaw may tutui asal lampu tanggor matutupa tuturota tujulan narion tupahon ni amanta nomor 2 di data Iya itu. laos di baik kamu mesti dison ringgit sitio suara na pinatupa ni pamaretay si palas rohani aka inatta soribada atau manukum mahami dihamu raja ni amang guru nabi marga si majuta dia malakna dia malakna dia mana onokna tak kesema amu marbubua di pertikiran Mau lihat tema di Tuhan tetap tinggal besoi na tong madong manihita si galuvari raja nabi raja ni hulana itu ngamar tapak kita hudul jat sila gitian di jauh bekas pengantaran era pengantaran guru pajalo sangat pajalo pasukan sudah mata nomor 2 di wati raja nabi raja ni hulana dokter raja ni kinung ngabu sebinamanya ma malompat dong ini maksud YouTube jalan acara untuk nyaduka raja nabi yang sama bro sama itu dan saudara matubu si tidak panai di mes panjang perahun raja nabi raja ni hulana pun hulana warna tidak sedia nak kabar nabi baru kamu ada tok kamu martanya Tuhan terpenting ke bahasa itu kali nama itu sino na pinahan namin kaya biyak kanina to siya niya kajal main dun yung kasya ni basa horon namin lapas ang apok kamu raja ni Hulana do horon namin masong hatan ni natin ito asa pusok ni Dewi Jabi minato pusok ni Magnasuna upsoni pesi pangano masak na buita pasatan marupok raja ni Hulana namin sa ulo ni Hulana namin manumpak tamat tadi watan segudang ma pinasuna raja namin raja ni Hulana manuk kumaraja ni gilo di semangat ni hatan ni panggabian pakrasa to raja namin mau lihat tempat itu amang buruh ido sinakapan dari rohanta salihutna nadi hasianano asa jumpangan panggabian pakorasan na ida tutu ditumpak asidot holong dari rohani tuanta jalan ido di bawah kamu tuh ame abala di partikiron panggabian pakorasan itu HP
na ni pawutohong muna tuhami di pala di per Iya tuh Raja Nami. alay amang buru asa marakot dono ni mardonga donarikan asa sumusak na sa nahudul si udur na do sa namardalan asa takasma amang buru ko marbuwa-buwa Mau nanti Raja Nami Raja ni hula-hula tuh gali tuh nang. Sobro sukuk juga di sihar sukuk di Raja ini. Takas doh jakok kami masih tidak nalat. Doh dik kisi urur. Lah sembarohan kami Raja ni mangatoni ang kia mah. Saruran yang anak kota turut mengeluh arkut dari perguluan. Lah sembarohan kami majak kunyak ke Raja Nami. Jak konon Nami mesong hata mina tua-tua namanya mendokut. Sungai ni kata garo men pergi yang liang-liang. Hor semahami nama ngatur dik kina pinasa ni Raja ini. Kita berdibata masih kayak ini di hula-hula Nami nama liang. Raja Nami Raja udah kerajaan itu nggak sama orang bosong dahulu lurus sama nomor dolan. Asa takas tujuh purba takas sejauh kola. Takas sama tutuh kita madu mas. Takas sama jalan mawara. Si takas ini penggabian Raja Nami. Takas mahami marbuah-buah. Dino na tua-tua bulu magudang bulu-bulu dingkan di maben hiti-hiti. Bulu magudang anak dobor dingkan di mahok ribe. Magudang mana Nami Raja Nami di juru Nami. Magudang mabori Raja di lodai. Las masih dong kata nasida. Mbak ka pardon sabiar mas imak ke Raja Nami narak tahu dulu anak ngami na gabi hilani Raja buri Raja na pamron Nami las di somma kita pasaton ada ngamacar pasu-pasu pada masa apa itu tuhuriai las di somma pasaton ada nago tuhamu Raja ni hulu Nami jadi jalan horas Maunya di batu itu nung ngamaralo samu sang syukur na sama nahutul siudur na sama namardalan di ulo tadi pertukian takas tutu naking ngarap tau dufon ima buru nami nagabi paromay muna jala anak muna nagabi hila nami majalo pasu-pasu parto kasarepeon marhidi-hidi na posona siap bagas joro betul Raja Nami alan ini itu kamu naking nang pasantun adat mahami ninnahamu tuhami hami betong terjalo hami deh alai adat semua dia mah nanang si pasantun muna tuhami amang buru gabi majalah masa Raja Nami Raja Nami juru pasang Raja yang mau joping kesipan alusi asal ulami syukur-syukur di Raja. Mau lihat Raja Nami nung di patak kas Rajai ada semua dia takas dok Raja Nami nekan gemendung di pajuruhami dibuhi sinamot ni burumu nang paren Nami nung takas Raja Nami kita naurohami mada betul Rajai marsinamot hibuluhami rabu pinudun Raja Nami jangan nung di pasahata di sinamot di buru Nami natahata 20.800 panggohi nahurang kok masa juta naik Raja Nami ima sinamot nagu terpasak Nami ada nagok tuhul-hula Nami rabu pinudun gabi dan horas mau lihat tempat itu di Tuhan tah nung natakas di hatau kamu ima amang buru song rabu binungu doa abe ngapi nasahamon iya itu tuh alan ini ngapi itu di nami bahwa itu juga nami nung adok kape hamu markas 5 juta nagabi pangaluan-luan nih buru nami alai amang buru altora suhu lebih hami hatamonai marpamarai do buru nami upasan tabi majo pemamarai Ali siram na hibul sa pamarai sih jadi mula di maduduri Tuhan mula dinang di dasar luhut tong on sadari baru tarbotaku basana naikon au pamarai jadi mula di malidungan tubuh nami nang songoni di amang guru nami marga 5 juta molo nang ulido rencana muna di diki nomor pulusan songoni mah ada siapa pamarai mau lihat gabi tulang jadi sore maradi kita pokor nukuta tugari tolang nagabi nanti tokon pamarai ni buruta apalagi berkino buru uli nang dihamu yang lehe manang dihamit ide rohku sada harus main tadi sini asna pasapa kata rotu bulan-bulan tete atau kata rotu pasata mama tu simadonawi raja simaguso
oleh ate sian kami begitu siwa dua songon nedok ni pamarai itu tong berkenai mulu nong uli di hamuna tong dok uli di hamu songon ini mahatan jadi mak Jadi songonema amang boru Gak gitu lah. di hamu hahadu dinami nadi tinggal di kan di Tulang. jadi ada rasul di pamuka kasida songon sinamot mangkohi na horang gok di partipino alang dong di hujalo di songon tinggal parikunan nong matu hamu tong ketu nami na jepang nami na di hutang Noma dihita pepanai uputa toga ritona na Rosia Syatar. Ya memang jalan horas Pak Bahma Amang Bor. Tu si Tio mikir bakeran. Terdung burung kan? Memang najago helak ko baju dua ni ko habis sisa deh, Pak. Nah, aku dah kena. jadi sohoni mak di hamu buru nami Gak gitu lah. buru nami tuh ala nang sahat do di son mak gohi na orang gok sinamok di dimulai ba bila ni hamu majo sohon na penasak dari sini udon deh ina sejuta nayo asa bila ni hamu majo yang ma dituham tah mula tema nang dihitam asa di partikienon nunga hujal hami PHP sinamok itu rapu bingungu siang hamu radani amang buru nami Ditutup. manggohi na hurangkok gudang na 1 juta rupiah naik asa di hamu lain nami dapat iboto nami ima abala si maduani buru nami di partik geron asa tohoron ma songon nido mina dua asa ador haduk temenna tugu-tugu ni korbo ador hati gitima tugu-tugu ni lupu nang ma laiku do ibotokku sor madua bairi popu sahatu na sor madua Begitu. soni ma diburu nami nang hela nami asa dohono nami ma songoni do nina dua asa bersyukur di dolok ni purba dua asa tubuhan anak ma baru nami doh hela nami asa aong doan na saur batu yung soni nang dihamu nomor tu ima amang buru nami marga si majutak ala takas tubuh berkam sadaro hamuna sadar tame nang kita namak katayong asa dohonon nami ma doon nidok nina tutua asa baliktang may nabagabi tumundak po sa duwan ari muna amat tong gabi raja si majutak nung ngatakas hamu marsi Paulo Begitu. anto dihoy nang nung nga hujalo be son sinamot ni burutay manggohi na hurangkok gudang na 1 juta naik parihot day nang mahajuk ni day nangi asa humasahat sinamot to jadi omay nang pakai denang maun Tak kulung tu may sim. angka haporluan nate magabi majal horas butima